Hello uncle, hello auntie. Shout out apo, di kita'y padak nga da abroad, ha? Di kita'y padak nga da abroad, nga hampay makagatahan, iti baro nga kalsun na, baro nga brief na, baro nga brana, baro nga pantina, ha? Nang amin, nairemit amin nun, nairemit ijay Pilipinas nun. Ay, paunahin, Diyos ko, ha? Tanong maminsan, makurang na 5 kasot, uno sa ngaribo, dete iremit tayo. Kung manay lang nga nga paggurguraan da tayo. Ah, ayap paunay. Umanay pa yan nga ibagada, ilaksid da tayo. Kakura da tayo, ayap paunay kayo dito Pilipinas. Ah, pimantay pay. Tanong maminsan, no tayo makaurnong tayo, di gatang tayo tibrip kada kalsunan. Ana, adan ko manin, hanga, adan ko manin biglang agsangpad nga babayadan. Ayap paunay, Diyos ko. Shout out ko nga ron, di kita kapsat ko. Shout out kayo, di kita kapsat ko dito Pilipinas. Kawan trabaho na. Kung nakita nyo, nag-graduar kayo. Nakampay lamang palpalamot kada kayo. Shout out pa, kininanang kintatang ko. Nga hana kaya kamangan tinatang. Ay, vlog na ka no, lumanda natang. Iso ka puros karnet, ikananda. Kat ipakita kada kayo apo nga syakit ni may isang OFW. Nga, hampay makakatang. Hindi ka baro ka brief na. Hindi apo ibitin siya. Pakita kada kayo. Pain. Kasi apo, ti sitwasyon ko, makonsinsya kayo kuma dito Pilipinas. Hey! Dati nay, ibigin sa dati apo brief. Nay, pauna yan. Nay, dati ti brief ko, lalang kita daw. Ay, pauna yan. Dati apo, titawon lang kat, ginatang ko pa lang, ginatang mo pa lang apo, di Hong Kong, di ko 2016, Busini. Busini. Kita nyo, ti, nay, Jay garter na nag-gloss, permi nga los garter deti na apo. Busini deta. Deti piti kadwana na Deti kadwana di kwa. Busini mo lang. Urekitan na Awala talaga los pa Tapi buktaw na. Ayan paunayin, Diyos ko. Talo deti di kwa apo. Deti di kwa. Talo. Red. Kin deti gray, kin black. Deti black. Kinursura dahil itatang ko, inarbor na sa dalang Pilipinas. Tapos, dati bay, ay, paunay ito, paunay, Diyos ko, paunay kan. Dati kumangkat abo ko, dati na, retirado ko man, nga briefan. Nung kumatao, dati yung abo ko, nakasursuro nga, pakawanan na, talaga na, buta talaga, bikini. Nay, nabayag, dati nga brief ko. Hindi pa nasa 8 years, dati yung abo, 8 years. Ano tatak na ito, Nagtatak na ka de, hurra. Hindi tatak na. Busini. Busini ko nakitat na. Busini. Ay, punay ko apo. 8 years, Di pinasuktan. Bench, dito apo. Ginatang ko pero di Pilipinas. Di ko dito, 3 years ago. Tapos, dapat dito inay. Dito, T-Tanks. Ay, punay inay. Bot-bot pay. Ay, punay ay. Bot-bot ka talaga. Di ba iti kalsong ko? Paunay, iti kalsong ko na Nung kumatao, dahil iti nakasusulong, pagpakawalan na nalang tatang! Kita nyo na Paunay kayo! Makonsinsya kayo kuma! Bikini pa paunay Tapay na paunay nanang tatang! Dati but-but na dito Tapay but-but na dito apaw! Dita kaya ay paunay Mr. Danaw! Di kita. Ay, paunay. Iso nga. Kita nyo ti sitwasyon kung tinalang itataka. Kita nyo, sasayatan at hanga siya si Ada bro. Uray, di kita nata Pilipinas aya. Apay nga tako nam. Di kita yung padang nga agong obra, trabaho dita Pilipinas. Iso dapat yan, dapat obrahan na ka, di dapat makagatang di baro magamit dako nam. Apay nga ta. Pero dalos benos, di kita itatuma, di kita awamat ti pagtrabahuan na ka. Iso mo tinapintas sa cellphone na. Iso dapat tinapurma. Iso dapat tinapintas ti motor na. Kaya paunay, iso ka. Di kita yung apo. Di sakti ana. Living testimony nga talaga nga. Dito abroad, mapaspasamak dito. Paunay. Iso ka. Shout out apo. Di kita yung padak nga abroad. Nakasito yung sitwasyon na. Okay. Woo! Paunay kan Jeto!